Slovenski upokojenec ima za sabo več kot 100 inovacij. Kakšna je njegova zadnja? To boste spoznali. Jadranka Kos nas opozarja o nenavadnem spoznanju kot farmacevtki, gre za spoznanje o parazitih, medtem ko dr. Valentina Karlova ponudi svarilo za človeštvo v sodobnem svetu. Zdravo, živo, slavo! Ja, stavim, da tale trenutek gledate in sedite. No, tole sedenje postaja vse večji problem in tudi izmerili so, povprečen človek tega našega zahodnega sveta sedi več kot 9 ur dnevno. Poleg tega obstaja še vrsto druge statistike, ki govori o tem, da sedenje absolutno ne vpliva dobro na naše telo. No, ljudje v službah, v katerih pretežno sedijo, kaže, da imajo tudi dvakrat pogosteje probleme s kardiovaskularnim sistemom, kot tisti ljudje, ki v službi večinoma stojijo. In več kot 6 ur dnevno sedenje, več kot 6 ur dnevno poveča tveganje za smrt v naslednjih 14 letih za 30%. Natural News je vir teh informacij, ki smo jih posredovali tale trenutek. Sicer pa imamo krasen vir informacij in tudi namig za premik, kar tukaj v našem studiu. Govorim seveda o današnjih gostih. Lepo pozdravljeni, gospod Breznik, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ste inovator in danes ste s sabo pripeljali tudi vašega prijatelja, sodelavca. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Torej v naši družbi dr. Slobodan Kuvalja, vi ste doktor medicine, ekspert za izokinetično diagnostiko. Me veseli, da ste se odločili, da boste danes naš gost. Torej, kako sami vidite razvoj tega sodobnega človeka in njegov življenjski slog? Ja se bavim biomehanikom, izokinetikom već 25 godina. Inače, po prvoj specijalizaciji sam anesteziolog, to sam radio do 89. U Zagrebu smo razvili jedan od najjačih takvih centara u ovom dijelu Europe, gdje ispitujemo i rehabilitiramo znači poremećaje koji su vezani, o kojima ste vi govorili. Imamo i puno pacijenata iz Slovenije. Naime, čovjek se rodio da bi se kretao. Sve duže živimo i sve manje se krećemo. Kad sam ja bio mlad kao vaši suradnici tu, onda su ljudi umirali sa 47-50 godina, umrli su od tuberkuloze ili ne znam čega i nisu stigli do problema sa sustavom za kretanje, sa lokomotornim sustavom. Danas riješili smo zarazne bolesti, rješavamo puno i kardiovaskularnih bolesti. Ja imam 3 bajpasa i funkcioniram odlično, imao sam infarkt. Prema tome, danas su to stvari koje se rješavaju bez problema. Gdje smo u medicini jako zaostali? U rješavanju problema sustava za kretanje mišića i zglobova. Ono što je ključno, po mom iskustvu, a ja imam negdje u svojim kompjuterima obavljenih oko 130.000 ispitivanja funkcije i analiza medicinskih, ne nekih sportskih. Naime, taj dio medicine nam kasni jako u odnosu na sve druge dijelove. Što je važno? Ključno je, mišići su ti koji nose tijelo. Znači, zglobovi i kosti ne mogu napraviti pokret, mišići moraju to držati. Mi se krećemo protiv zakona fizike. Znači, imamo gravitaciju, imamo svoju visinu, imamo svoju težinu i hoćemo hodati. Po svim Newtonovim zakonima mi bismo trebali biti kao zmija na podu. A mi možemo skakati, plesati, sad je, ne znam, gledamo ples sa zvijezdama u Hrvatskoj, onda kažemo možemo plesati paso doble, a u stvari, nama je to normalno dok ništa ne boli. Ali sa aspekta fizike, jer mi smo pola medicina, pola strojarstvo, sa aspekta fizike to nije normalno. I dok sve funkcionira, mi nemamo pojma kako smo komplicirano složeni. Znači, održavanje tog sustava lokomotornog mišića, statičkih odnosa i biomehaničkih, jer se znaju točno matematički algoritmi za svaku osobu prema minimalno 6 karakteristika. Znači, dob, spol, visina, težina, ljevaci ili dešnjaci i učestalost vježbanja. Jako važno. Danas smo razgovarali, supruga i ja, dok smo se vozili. Ove dane su mi 3 prijateljice pale, sve su tu mojih nekih godina, i polomili su gležnje. Mislim, jedna od poznatih, tako.
Zašto? Ljudi sve više sjede u bankama, sjede za kompjuterima, sjede. Kada oslabi mišići, poremeti se odnos snaga, preoptereti hrskavice u zglobu i počne artroza koljena. Sad dolazimo u neki medicinski dio, ali ljudi moraju razumjeti ne komplicirano priču. Kad vas boli, znamo to je to. Ili u kuku, ili boli vas u križima, uvijek je uzrok poremećen odnos snaga. Znači, danas se to da definirati i otkloniti. I to je ono što mi u stvari radimo. A ako nema tog kretanja, onda dolazi i osteoporoza. Ono što bi ja htio reći vašim gledateljima, liječenje osteoporoze. Danas svi kogod dođu i kad vi se pojavite za koju godinu nigdje na pregledu, reći će vam imate smanjenu gustoću kosti. Tako. Fiziologija, znači kako funkcionira tijelo. Gustoća kosti se mijenja cijeli život i ovisi o tome koliko mišići se naprežu. Aha, torej je To je povezano. mehanizam, paratiroidna žlijezda, bubrezi, znači vi možete piti kalcija i ne znam, lijekova koliko god hoćete, ako ležite u krevetu imat ćete osteoporozu. Tehnologija kojom se ja bavim je nasina tehnologija. Vi ste vidjeli kad astronauti tamo u more padnu u onoj kapsuli, onda ih iznose. Zašto ih nose? Pa nisu bolesni. Oni su boravili dugo u bestežinskom stanju, nema gravitacije. Mišići nisu imali otvor, izgubili su snagu, a zato što mišići su izgubili snagu, nije bilo naprezanja, kosti su postale, nisu više dovoljno guste i mogu puknuti. Zato ih nose. To se može popraviti čak i bez da se piju lijekovi, kod ljudi koji nemaju poremećen hormonalni sustav, ali znači mora biti fizičke aktivnosti. Tako. Onda tijelo uzima iz hrane kalcij i sve ide dalje. I ovo o čemu ćemo danas pričati je upravo u kontekstu toga, jer ja već 10 godina to poznam. Gospod Breznik, ravno to znanje je vas inspiriralo k vaši 101. inovaciji, kaj ne da? Res je, pogledajte, ne samo znanje, ampak tudi sodelovanje in prisluhniti stroki. Torej moram reči, da vse moje inovacije so temeljile na pogovoru z zdravniki. Prvi zdravnik, torej sloviti dr. Eberhard Just, je bil tisti, ki mi je povedal, da morajo biti pri gibanju noge v posebnem položaju, da ukolikor jih držimo vzporedno, torej na enem manjšem kosu, da tako rečem, se vsi učinki izničijo v pravem položaju noge in seveda druga stvar, Se že popravljam. Torej, res je. In najslabše, kar se lahko zgodi poleg sedenja, je še to, da so noge prekrižane. To tako mimo grede. No in seveda druga stvar, na katero me je opozoril zdravnik dr. Just, pa je, da se pri vseh dosedanjih izdelkih, ki so temu namenjeni, praktično noga na nek način zabija. In rekel, da napravi nekaj, kar bo mehkejše. Zato smo mi pravzaprav izumili, da tako rečem, vzmeti in pri tem, vidite, že pri lahkem pritisku z rokami, kjer se izmenično seveda tudi lahko masirate, je zadeva fleksibilna. Namreč noge, ko stojijo na tleh, so prikovane. Čim so na tem izdelku, so noge svobodne in spremljajo vsak gib tudi telesa. Mehkejše vse skupaj, ne? Vse je mehkejše in seveda, zdaj še pravilna vadba. Namreč gre za to, da ob vsej medicini in ob vsem, kar sem kot laik in kot strojnik, da tako rečem, pregledal, sem prišel do spoznanja, da je potrebno, bi rekel, izdelek prilagoditi, tako da je funkcionalen in da sledi ergoterapiji, ki se vse premalo, po mojem mnenju, omenja. Namreč definicija za ergoterapijo je zelo preprosta, torej morda je tudi zato ni tako atraktivna, vendar ergoterapija je zdravljenje z gibanjem in telovadbo. Bravo. To je vse. Vendar o pravilnem času. In osebno sem prepričan, torej to je morda kar malce drzna trditev, da je to izdelek, ki mu ni para in kjer, bi rekel, lahko z njim izničite vse učinke negativne sedenja. In kot ste že prikazali v tej anketi odnosno statistiki, koliko ur človek sedi, torej 9 ur je absolutno preveč. Preveč. Doktor Kuvalja je spomnil, torej, da človek ni napravljen za sedenje. To sem tudi jaz že v prejšnjih oddajah poudaril, ne, kljub temu, da je Winston Churchill, ko so ga vprašali, kako je pravzaprav brez telovadbe dočakal tako starost in bil v tako dobri kondiciji, on je rekel, nikdar
kadar sem lahko ležal, nisem sedel. Torej, sedenje je nekaj, kar zagotovo upočasni hitrost krvi v ožilju in seveda posledično skozi daljši čas to vpliva Se na pokaže. človeka in na človekovo zdravje. Tako. Absolutno. Doktor Kovalja, potem tudi vi rolkate? Ja. Naime, ja moram reći malu povijest. Gospodina Breznika sam upoznao preko preporuka iz Dubaja. Wow, zanimivo. Dobio sam od ozbiljnih ljudi koji se bave poslom preporuku da tu postoji čovjek koji ozbiljno radi i ozbiljno razmišlja, onda smo se našli, on mi je objasnio cijelu filozofiju razmišljanja i zamolio me da probam stari model ovog Biosinhron se zove. Ja sam tad nabavio, uvijek na sebi sve probam. I naša tehnologija koja je jako skupa, košta preko 1,5 milijuna kuna, nikad nije kupljen uređaj dok ja nisam bio u njemu. I osjetio, mene se ne može nagovoriti da pričam ako nisam uvjeren. Moja supruga je žalila se uvijek da ima hladne noge. I kupovala si u Americi sokne za spavat po noći. Prvi dan kad sam to donio, naravno znatiželjni smo, nisam imao nikakve probleme i onda smo probali jedno i drugo, ona je na večer išla u krevet i kaže mi, ali prosti, meni su noge sad tople. Ja sam se nakon 4-5 dana osjećao jako lagano. Mjerilo mi je bilo, jer ja puno fizički radim, moj posao je takav i umoran sam na večer kad dolazim doma iz ordinacije. Daleko mi je parking jer stanujem u centru i uvijek se vučem kao Medo. Međutim, nakon 5 dana Medo je išao lako sa parkinga do doma. Kasrnica. Da, i bilo mi je čudno jer ništa nisam poduzimao specijalno. Onda sam odlučio, kako je to moj način razmišljanja u medicini, takozvana diferencijalna dijagnostička nekakva priča, sad ću prestati vježbati. Da vidim šta će se dogoditi. Da li je to vezano sa ovim ili ne. Če se Medo vrne? Medo se vrnuo nakon jedno 4-5 dana ponovno, ne? Nakon toga sam to poklonio svojoj mami, mami od supruge, puno prijatelja i svi su super zadovoljni. Moja majka ima jedino problem, žalila mi se jer živi sa mojim bratom i sa snahom, ima 85 godina i nije htjela ići vježbati, onda smo joj to za rođendan poklonili i objasnili joj sve, gospodin Andrej mi je dao CD i kad sam je nakon 20 dana pitao kako je, rekla je, čuj, to je super, samo imam problem sa tvojim bratom i sa tvojom snahom jer skupa žive. Jer sam joj objasnio da ne mora nikud ići dok gleda turske sapunice, može vježbati na večer. Ne? A ona mi je rekla, čuj, svađamo se jer oni dođu i kažu ti možeš i do podne vježbati, a mi se sad tek smjestimo. I onda, tako da ja sam, i pratio sam naravno u svojim ispitivanjima, jer mi objektiviziramo točno kakvi su vam odnosi snaga, proračun točno za osobu, to mi je svakodnevni posao. I ono što smo vidjeli, da i zato je pacijentima to preporučam, pogotovo kada je pitanje slabosti ili krči, kako bi rekli, tako. Ja sam zaboravio slovenski, nekad sam dobro znao, i cirkulacije, izvanredno rezultate daje. Ono što gospodin Breznik nije rekao, a to smo mi razradili u centru, tehnika vježbanja na ovome. Prvo, ovo je novi model i je pokazao se, ja sad imam i novi model, puno bolji. I iz 2 razloga mi se čini. Prvo, povećan je broj ovih valjaka i drugo, gustoća kojom on stimulira živce na stopalu, jer to je refleksoterapija je puno bolja. Pacijenti koji kod mene, dok radim analize, kažem, izujte se, probajte. I onda kaže, ovo je nešto izvanredno. Drugo, on ima magnete koji tu pomažu u cirkulaciji i pokazalo se da je stvarno puno bolje i da su mišići bolji. Ali i tehnika vježbanja, ovo što si ti govorio, jedna je varijanta da nogama radite to. Druga varijanta je da radite stimulaciju. Vertikalno, horizontalno. Treća varijanta, jer ja radim ispitivanje cijelog tijela. Pacijenti koji puno sjede u uredima, oni sad koji slušaju, odnosno koji budu gledali, kad osjete da ih smeta tu nešto u preponama, kad osjete tu u križima da imaju, ne da ide bol u noge, nego da imaju kao jednu ploču, da im je tu teško. Uvijek je poremećaj statike. Znači, odnosa sila koje mi riješimo na ovim aparatima, ali da bi to prevenirali. Znači, ovisi kako postavi ovaj uređaj, bliže ili dalje. Ako ga stavi dalje,
onda kad ovo radi, vježba sve mišiće do kukova. Kar je super. A kad ga stavi bliže i radi ovo, onda vježba donji dio. Uz ovo rulanje. Tako da, ja mislim da je ovo stvarno dobar uređaj. Evo, već tolike godine, znači nema veze sa marketingom, nema veze ni s čim. Ja stojim iza toga. Odlično. Hvala, ker ste prišli in ste to povedali. Predvsem koristnost oziroma uporabnost je torej tista, ki daje rezultate in da smo disciplinirani, da to počnemo vsak dan. Res je. Vendar bi poudaril še nekaj, kar je spet drzna trditev, pa vendarle napraviti nekaj, kar ni obstajalo. Tako rekoč izmisliti si nekako in sestaviti v tehničnem smislu. Že dr. Kuhalja je povedal, da je celo medicina sestavljena iz strojništva in medicinske stroke. Torej, da pa je to, jaz sem osebno prepričan, da trenutno na svetu ne obstaja boljši izdelek za domačo rabo, da ne govorim še o ceni. Torej, izdelek, ki si ga dejansko lahko vsak privošči. Torej, izdelek, ki ne stane več kot sta 2 masaži, seveda masažo priporočam. Nikakor nimam ničesar proti masaži, vendar masaža je dan, 2, morda celo teden, če ste v zdravilišču. Pomembno pa je, kaj se stori vsak dan. Slovenski pregovor pravi, čez noč je samo to, kar postorimo čez dan. In bistvo je v tem, da nam je to pri roki, da imamo to v dnevni sobi, torej, da tudi potegne že iz tega, kar je dr. Kuhalja povedal, kaj se dogaja v družini. Torej, ko nekdo to začne, je neka pozitivna aktivnost, ki drugi tudi sledijo. Tako da, veste, nekje sem bral v teh literaturah, kaj ljudje radi kupijo. In seveda tudi to, da ljudje ne želijo, da se jim prodaja, ampak želijo, da kupujejo. Torej, gre za to, da je zadeva tako naravnana, da lahko vsak pravzaprav spregleda svoje koristi in da ni izgovor. Torej, da si tega ne more privoščiti. Glede na to sploh za kakšne bedarije dajemo denar. V zadnjem času, ker hodim seveda tudi v te trgovine, pogosto slišim za slogan, to je za šalo ali nekaj podobnega. Torej, to je z nekim prijetnim odnosom, brez obremenitve, da gre za neko veliko znanost, pa vendarle, torej, trdim in zatem tudi jaz stojim seveda, da ne obstaja izdelek v tem trenutku na svetu, ki bi bil za domačo vajo in ergoterapijo v domačem okolju bolj primeren. Torej, tu ni razočaran, zadeva je tudi z tehničnega vidika zelo kvalitetna. Še enkrat najlepša hvala in evo, razočarani ste lahko samo nad sabo, če ne boste nič migali, pa če boste skozi sedeli, pa se pritoževali. No, vse vemo, kam to pelje. Skratka, akcija, reakcija, tam boste, ne? Ali onda problem nastaje ako mi idemo sa tim, znači, sintetskim agresivnim terapijama, jer se onda njih ubija i ti teški metali se zapravo oslobađaju i ponovo ulaze u krv domaćina.